bia kamal en men balinga jangwa same ethiopia Lilith anga ka Bible. Lilith anga ka Bible ajen balinga jangwa same. Mi jira mingej Bible kie ŋäci Lilith ka bielinga gwa kame kuje jaba deje teje no nywaka ka nasin kokien. Lilith anga ka Bible ajen dana balinga jangwa same deje teje no ku subscribe kie ku jona no dere nas de kan liang ka thoknath nas. En man bana lat ke jangwa same ethiopia ko Lilith anga ka Bible. Lilith chala de no ciek. Jen ciek a short ciek. Chala de no sura de teka Mesopotamia kene Judas mythology. Ken gwesta to chala do ajen gwasa dana cha tura de cha jetet. Tadan cha tada cha jetet la ciek mila jel bang ki jelora bang. Ka shalat kene no ajen ciek Adam enyam me kwan chakan Adam. Ka kana lat bare Bible ka en wo jene ciek enyam. Shalado jen ciek enyam me kwan chakan Adam ngot kan ef ne chak. Shalado jen kana Adam chaka ke tur piny. Shalado en Lilith charai kot chajalok ti Lilith chajalok no ba ciek Adam ka gwase dan. Ka ngum tele jere Bible la ka je ngum kan la re Bible la ka je no Lilith ciek Adam. En Lilith shalado no gwan meda. Shalado jen te ka pony magwa kie te ka nen magwa. Jena wa ciek mabalang. Ka shalado ajela nas amoch ka lak ti jek ti dwal nas ka gwasandana china nien. Shalado jen la shenga ne reimos ka gwan kusa la nas la ka kuse. Shalado la gad awenya bagade beja kam ciek gwasante ciek nin. Shalado jen matukon ka kwar ti chordien lode. Shalado kenta to ka gad Lilith ko Lilith che noko no dera ciek. Ko jen shalado demon ki kus jam mila lene ti chordien lot. Shalade Jewish ki Jews en wo Lilith ajen ciek Adam en nyam. Dungdo shelok ba ciek. Ken Jewish chikena ladinono. Shalado Lilith a kwariari ka shalado la roashe no wer. Shalad benu a kwar rul joni ka jen wa jen man leri manyam. Muguru jen o jin bi ngay deman sok bi je ngach ki guri ngay Lilith nga wurka gogel antama gur bong neke. En teje de kona kan ke jen gwasame mende yete keja Adam te ka mandang di. Muguri rai deman sok gore jin bi gogel ka wurke internet bi bong ten cha gor ka kwidien bi ka ojekten. Men chala do Adam te ka mente shop karao. Dera kula nga kana nga. Shit ka men shaling ka jen ngisha me ka kwi Lilith kwai ka je nas tungwan ki nas la Christiani kwesh ka je. Ko jen shala do jen shaje wush re Bible la kan shude kana las re Bible la. Sheng man shalat ka tuk shaka wa en wo shangot kene tu chaga shakna kenyam. Ngot kan Adam kan yede kana na kamra arabai baje chaka je. Sheng man tele menyus jen wo Lilith she Adam shalat ka bong na tisha gor ate kan las ka Bible. Dungnu omugur jen o bi ngaj kelo de la sok eno Lilith nga ki shenga ka jen la dengu agwan jeng wala she gwan jeng ni ka jen ngum la lede. Gore no jin bi gogel ki bo ka internet bitin dialan kona cha gor ka kwide bi ka jek. Cha gor re roine kusne tin kokien ki re bong tin kona cha gor tin la nyinkos
te kan las ka baybol dan en kwen ke kristiani neme ejen gwas dan de kon toktin ke kwililis goren wo bi lilis bi ŋäci anga ban le ni jek keme dodien angut kan kon ne ge ke jen gwas me de te je jakan ramadan right ke jen gwas me ki ramling ke jen gwas me de je te jeno melkizedek anga ajen gwas dan de kon kap chong ke je goren wo bi melkizedek bi je ŋäci anga ki ngum la lede ka sha gor ka bible ndien rei bible la bia shu lianga gwa ka duoba dana de ran dere ka ngai keje ko te ga tin wande sha gor ti sha ngach kristiani ki duptin konten cha lat kan bong de ti lat kon ken tama ka te la gwar ke theology shi ka nas dia la ka goro be ka ngach dungno mi shi ka je kan tama goro jin bi ngaje no lilise nga ki melkizedek nga ban le ni je katin ko ken biat ka mal bye bye